Halo guys, kita main lagi nih di RK Mobilindo guys. Nih banyak ya unit yang baru masuk. Nah ini buat teman-teman nih ada Every Matic ini guys. Kondisinya cakep banget nih. Tuh. Ini Matic guys. Suzuki Every ini langka banget. Ada sunroofnya. Tuh ada sunroof ya guys. Nih mau dipoles nih sama Mr. Budi nih. Waduh, buat teman-teman nih yang suka mobil-mobil antik, ini murah aja guys. Ini murah. Ini harganya di bawah 60 nih. Ya, 50 jutaan aja nih guys. Langsung telepon aja, WhatsApp Bang RK Mobilindo nih. Mantap, mantap, mantap. Stok unit ada banyak guys. Ini ada Accord 40 jutaan guys, ya. Itu ada Starlet kotak. Nah, Starlet kotak ini 20 jutaan aja nih guys ya. 22 sikat nih, hajar aja. 22 juta ini kondisinya rapi banget guys. Oh, mantap. Mantap guys, nih Accord ganteng. Ini Matic guys. Matic. Oh, sorry guys, manual guys. Sorry. Manual guys. Tuh, manual. Oh, head unit udah Android. Ini mobil ganteng banget nih. Mobil ganteng. 40 jutaan aja, 40 juta masih nego teman-teman. Ini ada Terano ganteng. Nah, ini 50 juta nih, gas. Ganteng banget, rapi banget, teman-teman. Oke. Ini ada Kia Rio, teman-teman, sedan. Bro, ini Kia Rio ya, bro ya? Tuh, kita coba ke Bang Rizky tuh. Bro, itu Kia Rio, bro? Ya, Kia Rio. Mantan dong? Mantan bukan? Mantan taksi? Betul. Oke, berapa nih bro? Ini 24.500.000. Masih nego? Bentar ya Bang ya. Bentar. Saya lagi syuting bentar. Oke, 20? 4.500.000 bayar pajak 4 kali. Oh, pajak 4 kali. Mewah, Mobil masih ganteng banget Masih nih. ganteng. Mewah berkelas ini. Coba datang aja ke sini. Coba datang masih nego. Bisa. Berarti 18 juta sikat nih guys. Jangan. Berapa kandas berapa nih bro? Udahlah kandas. Habis. 23 juta bayar. 23 juta Gas. datang. Murah, Cek unit. Banyak guys stok mobil yang baru-baru ini mau kita habisin aja nih ya. Betul. Karena kita mau pindah ke gedung sana. Jadi agak mau mobil-mobil unit baru. Siap Pak, security aman. Komandan. Siap Pak Komandan. Mana lagi bro yang baru bro? Ini Vios Limo. Vios Limo. Suara lu kenapa bro? Habis nyanyi. Wah habis konser nih Giga. Pakai goreng. Habis konser Gigas nih. Vios Limo nih tahun 2011 Bang. Tahun 2011 bro. Mobil ganteng, Hah? cakep banget. Nanti mobil Hah? sini semua siap terima kualitas. Mobil di sini dipoles guys. Ya di sini ada baret-baret dikit lah. Ini kalau dipoles nggak gitu nampak tuh. Ini pajaknya on panjang. Pajak on panjang. 8 2025. Australia punya. Australia. Oh iya bisa jadi. Australia. Cuman dia Apa tuh, bro? Upgrade power window, Bang. Oh belum upgrade. Window. Berapa nih? Berapa lepas? Kita obral aja ini. Obrol. Di 58 juta bayar, Pak. Habisin lah. 57 bayar lah 57. 56 lah. Ya udah bayar, Bang. Bayar 56 juta, bro. Ini Jangan. Splash Matic belum tuh? oh iya. Wih, kelas ini guys. Ini mobil pakaian kita. Ini mobil enak banget. Matic ya, bro? 2013. Mobil Pajaknya irit. 3 kali. Hah? Bodi secara overall ganteng, mesin Matic bagus, interior ori, mobil Joss nih, Bang. Oke, mobil Joss masih rapi banget. Ini interior juga ori. Oke. Mewah. Hah? Udah, obral. Hah? Modal kita sih 79 gope. Kita Bayar. kan sambil pakai. Coba datang aja dah. Datang. Datang. Oh, itu harga modal. Modal. Masih boleh dinego lagi modal. Waduh, ganteng. Mobil yang 20 jutaan ada di sana ya tadi ya, Starlet ya, Starlet kota. Berapa tuh? 22 ya? LED 20. Ya udah 22 angkut. Ah, ini nih. Nih terakhir nih. Ini favorit juga nih, Bro, Matic nih. Ini Vios G Matic 2003 ini mobil ganteng banget, udah dipoles ya. Mesin Matic bagus, pajak 2 kali panjang, mobil secara overall Joss. Hah? Ini kita gaskan nih, Bang. Berapa, Bro? 47 Kandas. juta bayar. Waduh, mobil rapih begini, guys. Murah banget. Oh, ini sambil ngerumput ya? Ambil rumput. Rumput udah tebel lagi nih. Ada rumput. Oke, stok unit ada banyak, guys. Kita mau ngonten lagi di tempat lain. Mantap, Bang RK. Gas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.